Gun School, St. Mary's Higher Secondary School la muching lo hai ta ni. Hi school hi asota Golden Jubilee kamun mang rakanta high school section tingams. Ana chu higher secondary ro ki chu kumsang hi le som paru. Kanan tan chon kumsang hi le som paru kan som pasare ka hi ching tan. Kanan chana hi school campus ana. Alin cha em ni. Hi ting pang hin kon kan ting. Ani ya hi ting pang hin kon kan hostel. Hi high school building ting pang chana hi bai permanent stage and sim Golden Jubilee celebration adding an sim kana permanent stage gallery ka man nai cha em hi team building hi higher secondary section team building higher secondary so ting kung so higher secondary mga natin so hiting kung kuku asong nui ku asong nui takle adot first floor high school high ting kung pangilang ka at sa tak di auditorium ano zoom page hiting ay so page hiting pang feel kung di kaya na ma hiting pang hindi mani display yan sila ka simple daw niya titingin ng may zoom na washroom toilet tingnan natin so ting getting consum dahil get pakataon mo zoom pasalhain zoom natin pang na kaba fe pairak mo yan mga fe daw